Haden artli ki namnya kaj ki jingla kai pedang sudah persya ya kan Newcastle damar alai gol ban mara lai gol tu persya ya ke Barcelona ke Man City kelawan dengan jingklan bor ban penrem ya ke Crystal Palace besau lahar gol ke jingjap ke Manchester City dai Lyngba ke jingyo hat-trick Erling Haaland ha kan ke jingla kai haba passion ni ke jingla kai dai ke Crystal Palace ke balap penma shwai ya ke Man City ha ke kela ke banengkong da ke batam da ar dapat gol ya ke gol ke banengkong ke Crystal Palace ke layo no rang ala kai ke Man City ubatum ubalakum thep syakola jong haknet ke basau kan ba ke gol ke bar ke layo nang ba ujashim understand haknet ke bar kowe hanrai anda lawan benteng ha kela ke bar Bernardo Silva ulalam khamat ya ke Man City haknet ke basan polai bot segi gol now Erling Haaland haknet ke ban repoar nyau peu bat pa poe Lyngba kini ke lai gol bat shikol na Bernardo Silva kalabi yang ke Man City banyak kori ke lai point bapura na kan ke jing ikon banyak shipel point na ke South League jing la kai ban bat hakardan ko ba hakame ke point haba pais ko wei pat ke jing la kai ke Arsenal club teng dak khandai league nam job nta ka samoy South League ha ke English Premier League wala da ko Fulham ka tam shkhaman menen met Lyngba Alexander Mitrovic hak net ke basan Henry Martin Olika la penya khai ya ni gol hak net ke ban ri sao kat ba ko gol ke jingjap kalawan now Gabriel Magalhaes hak net ke ba pasan Lyngba ka ni ke jingjap ka Arsenal kaliyo kat ar point ni ke South League jing la kai ban bat ro hak dan kwa kaledo hak me kan point haba pais ko wei pat ke jingla kai dan ke Chelsea bat ke Leicester City ke Chelsea ke job da ar Liverpool ya ke Leicester City wala da ke Chelsea ke hab nya kun tak shpeu ngut ki plia hamadan nado ke ar opra minute andre ke jingla kai ba Raheem Sterling pan thep ar gol haknit basa punya ban repula kalau biang ke Chelsea ban yo kur ki lai point bapura na ke ne ke jingikon haba pai pat ke jingla kai hakalik Bundesliga ke Bayern Munich kelamat dekat namanya kai Persya ya ke Manchen Lalba katba ke Dortmund kal job ya ke Hertha tang dai bay not goal ke RB Leipzig ro kal job ya ke Wolfsburg ra goal tiprlok tang gineng jikendo pada ke video kublai shibona